Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Кара Таш айылдык аймагынын Галилин айылында турабыз. Галилинден жакшы өспүрүм Улук мырзадан сатылат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келип калдык. Кандай өспүрүм чыгат? Маалыматына чогуу болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар. Улук мырзадан сатылат экен, сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келип калдык. Мына байкаңыздар өспүрүмдү жакса байланышасыздар туугандар. Жоон жолпусунан келген жакшы өспүрүм чыгат экен. Улук, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Саламат, ден соол жакшы, улук, иштер жакшыбы? Кайдын бир жакшысы чыгат окшойт өспүрүмдүн, чекчейет го, келлелери, сери, сорулары жайында экен жаныбар. Жаныбар качок, токтот. Шундай токтот. Качок нерсе экен. Эми Машалла. бунун маалыматыны жеткиреличи. Маалыматын жер токтот ушундай. Токтот, ушундай токтотчу. Квадрат нерсе го. Ака мындай тез. Мындай жогонлук нерсе ол кам ака. Бакаласачы. Токтот акырдын келлелери жайында экен жаныбар. Кандалары Качкалары. Бул эми жашынан баштай берели улук. жашыны көрүм ака. Бисмиллахиррахманиррахим. Siz daha sayapkara ok kaldınız orasına aка. Biz күнүгө 2 at көрсөк, siz күнүгө 10 at көрөсүz aка. Кунан экен жаныбар. Бuna нем болот aка? Тишин сүрүлө экен. Evet, tişin sürülük bayağı. Hem Ордунда bizge экен да, майда тиш менен. Rusya'dan geldi da. Россиядан келди. 3 Көкүрөк. yarım yaş oldu da geldi. Эми мындай эсебине кунан айына жетелек деп коебу. Ova. Ana mınanı karang arasında. Bunun bir özgöçölük yeri. Bu yerde bir bölükçe bir bemesi var. Несі бар бу жерде? Buna bakarsanız. Buna bir köşk karap koy buna. Yeminle buna. Ошол жер ичине эме экен, а? Böyle mандай bemesi var. Бай. Özgöç. Адамдар жалды ошондой калтырат го, бунун өзүнүкү бар экен да. Bu canlıların özünlükü var. Ana kursaktı karang aka. Bu Cegende arasında Камбай. aka любой versen ceydik. Мынакей көрүп турасыздар. Kursaktı karang. Tay. Секин бастырчы, мына үстүлөрү кандай? Бул азабы ошондо. Azı. Bu canı minge az daha ondakın üstüne balan çıkarıp koyuyoruz körüyoruz. Ya maşallah. Hey! Мынакей. Россиянын кай жеринен келди? Улук Rostof'tan geldi. Ростовтон. Кличканы эмне деп койдуң эми Ростовтон келген? Kunanga değil. Kaçok da koydum. Качок. Kaçok. Arasanız bulçunlar köpüröktü. Токтотчу мындай эмесин тартайлычы, тартышка аракет кылайлы. Болушунча жакындан барып казыктар таза улук. Ya aka. Сыяктары. Сен өзүң дагы эми тандап мындай кылып алсаң керек. Muna köpüröktü arasanız. Көкүрөк акыйкат качок экен эми. Akıl edin cügürü ötüp gidiyor. Taka köpüröktü tagi. Астынан өткөт бир адам өтүп кетет. Чоң аттайга. Maşallah. Gözleri tirik de. Rastaka muna. Ростовтон жаңы келдиби бул? Evet kanka muna karap koy. Куш нерсе болгуда э? Ya aka bu da kalası alt bulut da. Келечек алдыда Bu da деген. kalası bir. Пародасы кандай деп келди эми Ростовтон? Aralaşma da yem aka. Ne paroda var da oynayız aka. Bilbem эми. Yem sayapkerlerde koyayla. Саяпкерлерге коёйлу ягын. Sayapkerler bir Эл тараза yazsın. элсинчи, кандай парода экен, комментарий жазылсын. Боюн өлчөдүң улук. Oyun ölçüyordum aka. Канча чыгат? 60'ın üstü. 60'tan өйдө, 60'tan бийик. O 60'tan değil. Aka bayağı ürünümüzü bir alaka yapışta. Уруун аяктан эмеде калып кетти. Bayağı uluktun boyu 1.55-45 degenlerdi ama aka bir tartıp koysat koyet dedi. Өзүңү дагы коюп кое элек. Ben özümde tartat deniz aka. Attım эмеси. Ya sen şeyden. Эми Luktu karanlık. каналга чирүү бербакчы эдинде, кайтарам. Akıl edin şart cetelensem şart düşüp öğret bu laka. Бул түшүп жуунуп чыга беребиз Ya экен. aka bu canım. Bunun kirliyle çok. Токтот эми. Luktu gördünüz mü? Качоктун баасын угайлычы эми баасыны. Ağzını aka. 300 bin. 300 миң сом. Kalkını bayağı da yolu böyle düşüp verişimiz mümkün. Жолуна, Жолуна. ырымына. Mança 250 bin verem degenler sura öyle koysun aka. 250 миң дегендерге 200 bin verem degenler. Beni davlene kılıç basın haydi.
Çalып oynabайсың ба? Ya canım. 300 ming deb aytıldı. Hem nomerlerini aytып ötsen uluk. Kaçıyor. Nomerlerini. 996 996 777 777 80 80 79. 80 80 79 номери менен байланышасыздар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ulan karan. Саламатта калыңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар.